Sezimbala uKhuzani izinto azenzile kulo nyaka, kodwa izolo umemezele ukuthi ngeyi-15 Disemba kuzobe kunodwendwe lakhe uKhuzani eNkandla eMandayi. Kodwa into engifisa siyenze ukuthi sibheke la izinto ey'qale khona. Kuthe makuqala lo nyaka lo uKhuzani ewina ingoma yonyaka kumhlobo wenene, into engakaze ize yenzeka, ingoma kaMaskandi, pure Maskandi. So uthe mewina khona kwaba into enkulu kuye lokho, especially after kade kwenzeke lesa sibhicongo esenzeka uKhuzini esagcina kuhamba abantu abathize abangabaphathi bokhozi. Babezama nabo ukuyivikela, babesekhathele ukuthuka. Kodwa-ke waya uKhuzani lapho wangenelela, wafike wawushaya unyaka. Kwaba into enhle kakhulu kuye. Waphinda futhi ngeyi-22 zika-March 2025 waba nendumezulu yomcimbi omkhulukazi empilweni yakhe, lapho ekhumbula khona abazali bakhe abamkhulisile, especially ugogo wakhe uCagwe, ubaba uShobeni emkhumbula ngokuthi yena wamnika ithuba lokuthi akwazi ukucula ukuze abe lo muntu awuyena. Ney'ndondo-ke ezazikhona-ke lapho-ke ezaya-display. Kwathi kusenjalo ukhuba uRiza wenza into enkulu ekade ibuzwa amanye ama-nation ukuthi kade aphi ama-gold nama-platinum kaKhuzani nama-double platinum. uRiza owavala imilomo abantu abaningi uma ekureliza ukuthi cha, lezo zinto zikhona uKhuzani onazo. Babe besaphinde beyikhweshini ababehlala bebuza njalo. Sibala laphana iy'ngoma ey'njengobani, iy'jele, imbongolo, inja nogodo, ziningi. Kodwa okukhulu kakhulu akwenza uKhuba kwaba indaba yokuthi yena kuthe kusesenjalo wazithengela yena imoto ekuthiwa i-Defender. Khona manjalo wabuya wazothi mfowethu Thibela, ngoba mina nawe sisuka kude, cha ngane kababa, hlomula lapha nawe ube umuntu ebantwini. Wajabula kakhulu-ke uThibela lapho, and abantu futhi bakugqugquzela, bakushayela ihlombe lokho ukuthi ayi, khona kujwayelekile ukuthi mani zingane nizaleka kanje bese ukuthi umfowenu enze into enhle kangaka. Siyabonga Khuba. Nathi-ke sancoma-ke esasibukela ukuthi hhayi, inhle into eyenzakalayo mfowethu. Kwathi kusenjalo uKhuzani wamemezela futhi ukuthi iyabuya igcwalise Spring Picnic All White, i-4th annual, izobe ngeyi-8 zikaNovemba. Lapho-ke kuzobe kune-gospel, igqomu, ipiyano, umaskandi omningi. Umaskandi uzobe ugcwele laphana futhi uqamba amanga, nezinye-ke iy'nhlaka ezobe zikhona. Kuzobe kumnandi kakhulu. Sathi sisabheke lokho waphinde wabuya uKhuzani uMfokampungose wathi isizwe sakithi ngomhla ka-15 Disemba 2025 kuzokungena umakoti okokuqala emzini kababa. Umbhidlango wokuvusa imizi yobaba isiqalile, asihlangane khona ngalolu suku. Isona simemezelo lesi asenzile. It's 6 months away before kufike lolu suku lolu alimemezele uKhuzani. Bafowethu siyabonga ukukhula ensizweni kaMpungose ukuthi naye ithathe leli gxathu elikhulu kangaka. Akulula-ke ukuthi wenze into ekanjena. Umuntu kumele ukuthi umfundile, usuwazi amaphutha akhe, ubuwikhi bakhe, nanokuthi lo muntu lo uma engenza into seningabhekana nawo kanjani, ningamelana kanjani nezimo. Kuba yinto eserious kakhulu nokuthi uxhumane nabantu abathize, uthumele abakhongi, uyocela isitsha lapha, yonke leyo process leyo kuze kubonakale ukuthi le nto iyaphasa, iyalunga, semthethweni. Cha, sibonga kakhulu-ke. Into-ke enhle-ke le sebakwenza nabanye, basazokwenza nabanye, baningi futhi vele basazodlula kuleso sigaba leso. Kodwa-ke sibabonge lama-Blue Nation ngeqhawe lawo ukuthi-ke usethatha umakoti, usezokwandisa igceke, ibala, akhulise umuzi kababa wakhe. Kuyinto enhle. Iy'nsizwa ey'ningi kuzomele y'funde kuyo leyo nto leyo, ukuthi uzakwini menza kanje nani nithathe amanothi, ngoba le nto yokuba into ingasithebeli beminyaka ihamba, amandla ube unawo okwenza, kuye kungabukeki kahle. Kodwa angeke kuphela umuntu omlawuli ukuthi akenzeni nempilo yakhe. Umuntu uye owaziyo ukuthi iy'dingo zempilo yakhe nento uzoyenza nini. Kodwa nje ukugqugquzela nje iy'nsizwa ukuthi hey bafowethu, uma amandla ekhona usibone isidingo,
yenze lento khona uzodlula kuyo ubhekane nezinye izinto so that nawe uzokhula uwumuntu ungalokhu utholakala usula ubonakale nawe ukuthi engathi awuzazi ukuthi ufuna ukwenzani. Kodwa-ke asikho-ke lapho-ke. Bekuyilokho-ke ngane zakwethu-ke bekuyi-highlight nje le nanezinto-ke ezimbalwa ezithe zenzeka-ke kuKhuzani kuwo lo nyaka. Ziningi kakhulu ezinye abantu bayazazi-ke bekukuveza nje ukuthi cha le nsizwa ilokhu i-achieve-ile ilokhu izuzile. Shuthi-ke impi yokutrenda-ke kulo nyaka ayeke kuphela. Asazi-ke ukuthi-ke uyosuswa ubani kulesi sikhundla sokutrenda uKhuzani ngoba engathi utrenda ngenkani. Uma kuvela enye into uyatrenda, uma kuthi kwenzeka lokhu uyatrenda. Kusazofika imicimbi aphinde atrende kakhulu. Ama-Blue Nation abusisekile kulo nyaka. Cha, lo nyaka uwahambela kahle kakhulu ngezinto ey'ningi. Shuthi impi yama-monthly esinazo ku-Spotify noKhuzani ukutrenda kwakhe asazi ukuphi kuyogcina kuphasile. Nisale kahle.